بذكر محمد تحيا القلوب وتبت الخطايا والذنوب. نبي ذكره في كل أرض وفي كل زمان للصدور وللزخان. يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وسمن بالنجم حين نوى المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى الله حب مولى العرب والعجم. يا إمام الرسل يا سندي الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي
السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أزكى الأزكياء الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك دائما بلا انقضاء الله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء bulan Ramadan bulan terbaik bulan geprek umat manusia bulan Ramadan bulan terbaik bulan geprek umat manusia orang puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda orang puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda Ramadan bulan lebih bulan geprek umat manusia bulan Ramadan bulan terlebih bulan geprek umat manusia orang puasa malam tarawih pahala lebih berlipat ganda orang puasa malam tarawih pahala lebih berlipat ganda hanya puasa bulan Ramadan bulan ampunan segala dosa tanya puasa bulan Ramadan bulan ampunan segala dosa
dalam hati sembilan badan dalam lindung Tuhan Allah pelihara dalam hati sembilan badan dalam lindung Tuhan Allah pelihara. Ramadan bulan Nabi bulan geprek umat manusia, bulan Ramadan bulan Nabi bulan geprek umat manusia, bulan puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda. Bulan puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda. Wahirakalun umat Islam inangan agam Tuhan muda. Wahirakalun umat Islam inangan agam Tuhan muda. Pasti terawat nikmat Ramadan lanjutkan saja jeda rasa. Pasti terawat nikmat Ramadan lanjutkan saja jeda rasa. Ramadan bulan terlebih bulan geprek umat manusia, bulan Ramadan bulan terlebih bulan geprek umat manusia, bulan puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda. Bulan puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda. Terlaki doa basirat Tuhan Khalidul alam sidra yang esa. Terlaki doa basirat Tuhan Khalidul alam sidra yang esa. Bergepa ampun untuk kesalahan dum umat Islam berasal syurga. Bergepa ampun untuk kesalahan dum umat Islam berasal syurga. Ramadan bulan terlebih bulan geprek umat manusia, bulan Ramadan bulan terlebih bulan geprek umat manusia, bulan puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda. Bulan puasa malam tarawih pahala lebih melipat ganda. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.